Yo yo yo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue Om Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ban saudara-saudara lun, bukan nasihat mendung. Mereka Allah bersihat mendung. Ban puasa pikarap. Nyo nalunggu ba berita rekan-rekan mati abusi ka ditinggal kita nyo. Abusi urang gatin di Kanada ka ketinggai tanyo nah. Mereka Allah terima amal ibadah banyak kayo. Nampak. Kita yang dekat abusi ya. Mungkin betul berita dari ngo nah. Belum pi belum pasti aman. Dengar berita. Nampak rekan-rekan. Yang ke balu berita rekan kadi ka ke lembuka internet rupa ji itang kluknya mentau depi ban ni began mentau depi ba dan thong yu ati bala halom video ipe long video ji nah ban lu biki bi ka hai ka hanali ya hanali laki Allah bu terima amal ibadah bu ampun dosa nah nyamban tak sayang dekat buci coba dah buci gede belin dia ulama mengenai ampliti ju nyamban tapi ben caci ulama nyamban ulama yang payung nenggro payung dunia nyamban hai buci tua untuk berkali buci yang mangat pe lu nampan nyamban tekati lu telu uron tekati lu mengapai lu nampak nak aku pegahnya nak pegah je nak peliti ju ben duduk lama sayang tak ada besi baik lagi nya nak besi tampan nak besi kan kerja besi ni bio dia besi baik lagi nya bah ni hana patih lu dong pegah ti nyambah besi leke mah besi kahana ni wo guna wajah ni laki maah ni pegak video ni laki maah ni tunjukkan ke ulama-ulama Aceh yang kali ni caci ya buci nyam tak kata taran balu dengan buci nyuhana ni patih pam tanpa namban tu pegah kati ku uro ni buci kek kakemah ni kakemah ni godat hai belim tamah dotha ni ni mentau dia ni kan dia ulama kan pegah gobro kanyo kaji dia ulama ni caci ulama pegah ulama zalim man cukup noh pegah palih hero ni palih dah palih paham ku pedu kati ku saboh kata dari lon kedro ni abusi saboh kata dari lon kedro ni abusi cái lết ma cả cha